Ko yo mubi myaka yigatwa timati usemurukine bwa tubunga ngugete boke kuratiga emyaka yigatwa twatebete ireri ogwatebete 35 lakini ngayereta anse igote bwate 20s 2025 hapo all right mbuya ekomanya bono omoise koyo nabwate boyfriend okay lakini okorore yaka yanjete bono naenda gachaga twara basani babere abasaye bande babere abamura babere si boyfriend bad kubonje kirisato aye baba shabona sasa bona aba babere akabareta litukelimo agachikoyo ase bakumirana na agachika noli ase bakumirana bonsi babere bono bagacha you see bono ekero bachara kinimba manyaine fununu ngote bayarenge ngo nyagete nara none korari bono ekero bakumirana bakaye bakurigirane ngakanga kibono tumira naiga lakini mbachite kubora ninga engwachi kugoja gosengaki bono ikabanga ho baumirana tu okay noli agacha ebana maete egento kia bete nkelinga asaba murabali babere kero yomo igaganyete umuise koria deklenga ne ranchite okay wana kero muntu naganyete kura gukwana bale tu bakona goseka ikabona ni joke muise koria ngenda kale tuma etaka batebia hata muzima hata mukicheka hivyo mjue mimi niko na mimba hata mkicheka hivyo jua mimi niko na mimba ya nani ndilo swali lakini jua niko na mimba bona aba babere kero yomo roho yake inadunda kivyake talijua ningo talishua bona gatete kumanyanga gi aba bona batete kumanyoyo actually abangwana ba kero yomo magona we yake kubanga kuna mimba na vera bea hii ni yangu na huyu anasema inaweza kuwa yangu you see bona all of a sudden usikoli akabatebiga mimi nimekaa na nyinyi nyote lakini kumbuka kwa hii mimba ambayo niko nayo mwenyene ubolitobotaya hero taya hii mimba ina mwenyewe wana ondeta yoboleti swali abamura bali bakagenda kero muntu bagatiga musikoli ali nakyose bakali wana kera abamura bali bagenda omusikoli agakira bone boyfriend ya yeli anjite omanyene bona official akaja katika hiyo hoteli wana huo akamwerese kena akamutebia maete singi nchungu anjite incherero nakiri achikesi cyane nakora bono namwire naye ntebelia shaona no what happened mungu anolia akamutebia bono njitindi ready kera seri balia bali baachire tadi ready kwa tata mimi hiyo mambo unaniambia hapana si hata wale wangwana walikuwa sasa tutajuaje ama tuende DNA musikoli akakana kama taiwe kama utaki nenda akachika tema koligi balia mpaka saa itara banyora ngibana okora chizabwa kwaka na mwenye tumbo ni tumbole angafunga mkaja tumbo inaenda mbele of course ikindeke taramanya kiako cha konyora iso mwana hajui chenye atafanya kama tumetu setu gunchoro msemo yote banjia mbili zilimshinda fisi tabe kenji ya tatu na again tekena cha realize kere very common wewe kentekiwa kwa ni kere very common nimeisikia mara kadhaa anyway emi yake yugwate baya igatwa aiga umusibati kwa sawa ntego settle down tayo wasa sinyo ni kweli na changa realize kumbe abantu nabanarete kupima ukora pima nga ntaraamua ngunda cheki kuchia nda wanorora nafikiri akae tayari kuwa single mother na wala nyore naende but do you think it's a good idea kora pima nga utaraamua ana ujinga tu ana ujinga tu ora rangu serious abaiseke na ini tuara principles chene chiko ba guide mbuya kwa principled because sometimes au wasichana na wanawake wanafanya wanaume mafala
Kwa sababu mwanaume kama amekuongelesha na unajua wewe una msimamo wako na mtu wako, mbona umsikize, mbona umpatie namba ati wewe tutaongea nini? Kora pima lindo rasangire ndo yoko madaitari serious. Okay, kono kupima. Okay.